Yen share your online portal no eso ensema hodo adomonline.com afi de obonkrata na ne yefiada enti dia ba no na ne so akwasinsi amoboso emaye na income aba sante mamponde hye konkron kwasinsi command 6 waba bedu enti menko ne ho kwasi kwa aba mejoso nkrata na ba bokore o nyankopon gusu yadanyame ase yadanyame ase nyame yedi ne ye ampa yes waye bi edi amaye sa enye ni penyina na enya ne sene ye enya ne ebi kodae wan sori enye si ye papa ye bi enye si etne echen omo adom na aso yeso ampa nyame na amaye more extra time to live. We are living to bless others and to glorify the goodness of God in our lives. Say we are say o nyame atom ene yefiada tino wo mo a eboa wo ho akoya ayefro wo mo boa wo mo ho omo so bekoya yi wo mo so ebekoya yi wo mo so ayi ni si wo mo akonkon wo mo so kakra ko mo so boa mo nti ene no ye hwe se makeup artist fo agi sika decor fo agi sika no obi minim se obi a obo decor waje adwuma mienu aboso no anim se wontumi nkoye waje ayie age ayefro no anso nim se tenti tuntu nko ano wo woni fufuo wo ho nanso ne nyina mu ka ho na abrabo no eso ya mo mieni dokore okra de no bia na nheda anye ya se omo emo ye aduane no aduane fo no so bua wonim kra so okira na yie ne ba so ne wura fi because waje ayefro bi contract bedroom ne da na abefre no ana obi say eye ne na nipa ahanso aduane no da ye no memne da na amana so yes sikape nto mo jeje boss wa yes booking na booking no waji sika ne fa no de ato ho entama na medu me da ma me from ka say ne wa ye na dru so wo de wo si ayi na ayefro bi a obuku makeup artist na dru fiada na ofre na ka na wo say eni me se fifi mantem wo maji obi di wo de no so ye kira wo chese si afi na wo kope obi o si afi na wo koye den yo system ni mo ayeshi but you can't disappoint somebody somebody because system ni mo ayeshi nti ye ni lokore ma ye ho yes na ye nye careful so yes aduane de ye anasa asem nhede ni ho papa ese wo de ase aduane first aduane yes ye nye careful na me sise nipa nyina te semia enko obi akora be ware ya won ha ne ho anu aduane adwa makọ we aduane ye poison aduane o say no be man ex the cop poison na na nim no yes who say most of the time say mood it enye like so be hunu oba ne nam fofo nyina ye na be man like so be hunu not no say be man na no ne twempena no na damfo ne oba na oba be ware no e binya botere eti wo na me ba be ware na bi a me na afia mankwa na twempena but minim say wadamfo na afia mankwa ene se wuja mi ene afia mankwa te se me ba bo na ska se me incident so ware na me ware then who ko ba afia mankwa ma na se me be ware wanya be ware wo be ware me to me boa jo me boa aduane no ano je se afia be duru no hu ni se be mo ne na twempena na e ware me no we need that events wedding invite eda ho and the picture no e boso no hu se aduane so ye free fie ne de aba ene de aba to one of the kids on duty no wura you so baby o me reception na kogu no yes ogo na we need that wedding invite na that na kwa wura baby aduane ne wo no na okopoezi aduane e be serve no oba be set me free program na se ko fie ko fa poison e be poison aduane na e be che na ye fro na se no CV ye na ko e wa kwada ba ko a ohunu se aba obi di bibi gum no nima de crowd e gum John netimi tia later assembly copy mu e wo police station and sana yo ja tum se say poison anadwo ya trust ya serve and na mawie aduane beba afei 30 minutes later ba ne sa kwada na ntia o mu na se ka mu amoba ifo ni nyina condemn en pratwa ye nim ho hwe na ne ye ge ne ya mo ne say Friday before Saturday na guy na kwakoda hotel ade bechema be ma no akọware na damfo no one ne koda ma ade e chenye hotel
ane che na me ko madam fo aye fra me ko ya be ma no ne me da no share me boss say obe wari anka be me akra me ne ndeda sori ya makra ne se me ko ba bi on na wade ye no nipa ya de ma ne nipa ya me ka o tim de where dey ase aduane de te nipa nyina ata se me mpa enka ye wade a wo de se key holder na be nya che extremely careful aduane enha ho mitue me nkwa ayefro se me koje aduane da where dey ase aduane dan so yo nkrofo bi a ono wade ne chop money afa car aba ayefro ne de wanyi take away asembeba tinye sa kwada na mi anka minnim po se obi na obi twempena minnim kama ko we ne se makọ madam for wedding me ko we nam keke kama du fi na tem tanya kwada na nya kwada na tito ne bi na kwada e ka asem a kire yususu ntiatia o ana se please for be fi na kwada wa kwada ne bi sa na asem na kwa no tum na ope kasa do akore kasa na wotia no sanya kwada no o me bi sa no ena ohu ka asem hu so obi de ade egu koma ne mu a enka mo mo kwai se nipa 200 oh ajua condemn and I see ebi so ka wa dwen ma so say minim the kind of poison but assume say sa poison na ekun kakra kakra ne ebi ka dawo yam na so da say ka bia be 3 years kran sa na ekun we no na mako na mekonya bibisa because the funny thing is be ma na oba na kwai wa na kwai to bia efra bia no mu ni bi o eti mu anka mu kodi akire yoduo mu na nka chese mu de mu nkotwa so na adwa na say o police station na TV so ntu de benka nye bibia na betimi aka ho ho na TV so ntu benka minimo bi nso a then member of parliament bi a okọ event o mo ma na aduane ogiye na o de ma na driver ni di wonso tim sure I think apart the west or baby eti ama where they ase aduane ayefura ase aduane yi ase aduane me ka ma kura menye nkoma no but you extremely careful me kra mai kura menye nkoma me man bebre no ko da aduana me ase wona ezina me efie ka enye ni pa bone ma ne nkana koma nkrofo mfa ni pa so de be che wedding obetimi yi yes ma no fafa o da nyehwe me de ato but you fruit mu de wedding ye be ya ho bone ye be ka sa tie obetietie ho na so but enye ni pa bone ma ne nkana koma ise ni pa mfa ni pa be de so be che wo ni pa mfa ni pa ho biem e be den obi boni a wonwene was she will get over it. Sure. Oh he'll be fine. What if he doesn't get over it? You have to know you go me for somebody in chair. A special prosecutor seeks support of religious leaders in corruption. Fried baby Edru no. Up to now. You go cooperate me for somebody in chair. O to ne bere ye na echi no. They say that Kenya me ne te ha wo na so still no wo da so kura mu. Ayo. South Africa troops killed in DR Congo. What is behind? Okay, well, GJ, the Ghana Journalist Association, congratulates Fatimatu Abubakar. Say, well, your information minister. Seychelles drop witchcraft case against opposition leader international. For which international agrees that this legalized same-sex marriage. Well, I know you're more. Daily Graphic and a forest reclamation kicks off. Home of vast tourism potential. Yes, I could do say forest now. Among 40 sim to Ghana Science Convention to root out genocide, international crimes. Koforia to hold 67th Independence Day celebration. Daily Graphic. Ghanaian Times. State attorney lands in hot water. Debarred by General Legal Council over 400,000 Ghana cedis Woyomi money. And then say we be doing kubokese we penny pabi. Yeah, no bon say we bekasa. Okay. Yes. So pension so at exactly 8 o'clock. Penny pabi and no bon say we. Because your sister attorney no. Oma Woyomi tue sika 400,000 Ghana cedis. Edigu na yire account him. Yes. Your friend says sika no or the man so find went me and it na me deban from your lawyer for emu. To the peripebi and hobom ebekasa. Speaker rallies MPs to promote Ghanaian languages culture addressing. Shoddy work renders 3-1 village 1 dam project ineffective in Upper East region. Ghanaian Times. Daily Guide. Ghana Zambia strengthen trade investment ties. Works Housing Ministry Ernest Hackman. Top lawyer disbarred over Woyomi 400k Ghana cedis. Afenyo arrest passage of anti-gay bill. AG Science International Crimes Convention. Daily Guide. Daily Searchlight. State Adoni barred by GBA for corruption.
There is a GBA or General Legal Council. Make kind story on a General Legal Council. Ghana Bar Association, right? Ghana Bar Association. When you make myself free and be free. We are so to practice. GBA so to moving practice. And legal counsel, no? Yeah, General Legal Council, madam. Public debt. Minister of Finance contradicts Badwam. Okay, 1% revenue of Atlantic Lithium to go into community development. The Daily Searchlight. The Inquisitor. Land looting at East Legon. Gang shot at 138 Morovia Road. Workers run for life. 65 people killed in motorcycle crashes in Tema 2023. Bismarck's paid agenda against Napo flops. Timing of Nana's reshuffle problematic. Parliament to probe Cocoa Road debt owed contractors. The Inquisitor and so and in the a daily analyst. Chocolate Day. GJ Boss allows journalists for their continuous support. Sosu speaks on championing a just society through human rights advocacy. Chief State Attorney disbarred after grabbing Woyomi's 400k Ghana cedis. PAC gives We Power 2 weeks to recover $45,500 from auctioneer. Anti-LGBTQ bill. You can't jail a person over sexuality. Afenyo marking. Okay. Now say the Bonkrata no na poso your online portal no so nsem no eso mo boso ne de ni nyina esi ye dan ye ho abai kai se ye be hwe na afi agbokansie beba na ahosepenso aban komatwetwe bi wo hodo mo ametena se na ye afi ho ama asem no definitely ebedika na afi mpensempensemu kwasinsia de atwa so bedwam so ne ye basisia